uno munsi mbamanuye umukinnyi wamaze gusinya, uno munsi mbazaniye umukinnyi. Reka mbabwize ukuri, uyu mukinnyi na za Yanga nizimwumva ziratitira, na za Simba nizimwumva ziratitira, aya ma ekipe yose mwumva aratitira, yemwe n'ikipe z'Abarabu nyinshi arazitorotse arazicitse. Ndababwiza ukuri, nakasamutwe ni hatari. Muzamura imiriro sha, imiriro hejuru, moto nyu zaidi, moto nyu. Muzamura imiriro, mbazana icyo bita umukinnyi ndamubatuye. Kuva igihe nakoreye breaking news, iyi yo nakasamutwe, iyi nkuru nigera muri Kigali harashya. Ariko umuntu wese ikinyamakuru cyiza kuvuga ngo kije gutangaza inkuru ngo kije kuyandikaho, nta n'umuntu n'umwe uzi inkuru muze kuvuga aho yaturutse, muvuge suruse, muvuge n'uwayizanye. So reka tugende, bafana ba Peri muko wapi, muzamura imiriro, imiriro, imiriro. Nayo nababwiye nti ya Peri igiye kubashya. Bafana bakunze mu mupira w'amaguru, bafana ba EPR, mushimire ubuyobozi bwanyu. Nababwiye nti ikipe barimo kwishyira ku murongo, ibyo kuvuga ngo amatsinda ahubwo n'igikombe kizatwarwa. Ndabibabwiye. Hari n'andi mabanga ntaza ngo mene, reka nceceke nyazingatiye. Muti bihagaze gute rero? Reka ne kubicisha amatsiko, reka ne gutinda mu nzira, reka ne kubabayika nca pembeni. Muti bihagaze gute? Ikipe EPR tayari baciye agahigo, bakoza gashya. Ndababwiza ukuri, muri aka karere APR icimpaka, iciye agahigo, izanye umukinnyi w'akasamutwe. Ndababwira ikipe imukuyemo, ndababwira n'ikipe zamushakaga barwaniraga, kuko ni Gapapu ikomeye cyane y'umwaka y'ikinyejana. Gapapu ya yindi hatari ya APR ikoze. Muti biteye gute? Ninde? Reka ne kubicisha amatsiko. Yitwa Sheikh Jibril Ouattara. Uyu mutaramu ikipe ya APR imukuye mu ikipe ya JS Kabylie yo muri Algeria iri ku mwanya wa mbere. Ni uyu mutaramu ayisize, ni umukinnyi wabanzaga mufuru mukokotano kwa 5, ariko izina rye mugomba kumumenyaho, mugomba kumwita iby'abanyaburikinabe bamwita iwabo, bamwita F35 cyangwa F35. Iki ni igikoresho cyangwa ni indege itajibonwa na za radar. Iyi ni indege ya mbere ku isi y'umunyamerika, F35. Nta n'undi muntu ibihugu bizitunze ni biki, bayita F35 na za radar. Igenda speed yayo ikubye ijwi inshuro utabara n'amagana. Iyi ngo iyigiye za radar nizibona igaruka imaze gukora igitendo. Niko rero yitwa, kuko nawe abadefenseur ngo ntibajya bamubona. Iwabo rero muri Burkina Faso bamwita F35 cyangwa F35. Bafana mujye mwita abantu amazina yabo. Ubona zaza tsinda rero mwogeza igitego ni F35, niryo zina rye, kuko ngo abadefenseur ntibamubona, kandi koko muzabibona. N'abanyezamu ntibabona ibitego bye, ni hatari. Muzabaze Onana wo muri Cameroon, wa Cameroon uri ufatira Manchester United, muzamubaze azababwira. Yitwa Sheikh Jibril Ouattara cyangwa se F35, ya ndege ya mbere ku isi kugeza ubu n'isiga n'umuyaga. Uyu mutaramu rero reka mbabwira ibye, akaba ari umukinnyi yavutse mu 1999, afite imyaka 25 y'amavuko. Yavukiye aho bita Bobo Delasso muri Burkina Faso. Akaba afite cyangwa se uburebure bwe apima metero 1 na santimetero 84. Akaba ari umwataka typique number 9, typical, hatari sana. Mwari mwamwumva se? Uyu mutaramu rero twihuta kugira ngo mubabwire, uyu yatangiye kugaragara cyangwa kuboneka 2016 muri yo shampiyona 2016-2017 akina mu gakipe kahi wabo muri Bobo Delasso kitwa Vitesse FC. Yagakiniye umwaka umwe,
2017 2018 azamuka mu ikipe nyine yiwaba aho ngaho mu ikipe yitwa ASF Bobo de Raso. Niho yanakinnye uwo mwaka, ni ukuvuga ngo shampiyona ya 2017 2018 yazamutse muri ikipe yo muri ako gace k'iwabo bayita ASF Bobo de Raso, itwara na shampiyona. Uyu mukinnyi Sheikh Jibril Ouattara aka F35 atsinda ibitego 15 aba top scorer muri iyo shampiyona. Muramwumva ariko ku myaka 18 yabaye top scorer. Nawe baza wumva icyo kintu, umukinnyi w'imyaka 18 aza muri shampiyona atsinda ibitego byinshi 15 goals, ahita buwa mbere. Ubuhanga yari yaragaragaje, izo mbaraga n'iki byose byatumye ikipe yo mu Barabu yo mu gihugu cya Maroc, ikipe bita AS Berkane, imubona ihita imugura muri uwo mwaka. Ubwo ni ukuvuga ngo Berkane yamuguze 2018, ihita imugura imukuye muri ikipe bita ASF Bobo de Raso yiwabo hariya. Hanyuma muri Berkane amazemo imyaka 4. Nawe banza wumva umuntu, urumva ubudahangarwa bwe. Gusa hari umwaka umwe yatijwe muri kipe bita Olympique Safi yahariya, arongera aragaruka muri AS Berkane akinamo. Ndakubwiza ukuri, reka ngende mbabwira uyu mutaramu ibye n'ukuntu bihagaze, muraza kubyumva neza. So uyu musore yakiniye ikipe yiwabo ya under 20 ku myaka ye mito cyane, ku myaka 18 yakiniye under 20. Iyi kipe yiwabo yatwaye, urumva, ahubwo uyu musore yabonye yaratsinze, abona gold medal kubera gutsinda ibitego byinshi mu mikino nyine yari yabaye muri African Games. Yari yatsinze, niwe wabaye top scorer ndetse atsindira n'umudari wa zahabu. Murumva ukuntu ari igitangazo uyu mutara, ahantu hose aba top scorer. Shawu yateye ubwoba. Mu bigwi byakomeje kugenda akora, yakiniye n'ikipe nkuru y'igihugu. Murabyibuka mu gikombe cya Afrika 2022 banganya na Cameroon ibitego 3-3. Igitego cy'umutwe yirambyaga ku bito bita Onana, icyo ntago bazakibagirwa. Ni umusore wihuta cyane kandi uzi ibintu bigendanye no gutsinda. Ni umusore unyaruka, ni umusore uhagaze neza pe. Murumva ukuntu ateye ubwoba. Uyu musore rero mu bindi bigwi yagiye akora muri iyi myaka yamaze mu ikipe ya Berkane, yatwaranye nayo cyangwa yaciye uduhigo tutoroshye, kuko yatwaranye n'ikipe ya Berkane ibikombe 2 bya CAF Confederations Cup. Bari kumwe yarabitwaye 2020 na 2022. Ibi bikombe Berkane yarabitwaye mu mikino ya CAF Confederations Cup. Murumva ko uyu mutaramu ari igitangaza, kandi iyi mikino yarayikinaga. Ntago ari ukuvuga ngo ni wa muntu wicara ku gatebe, wapi. Hari aho yasimburaga, hari aho yabanzagamo. Ni umukinnyi rero utoroshye, ni umukinnyi ukomeye, ni zahabu, ni diyama ikipe ya APR ibonye. Ndakubwiza ukuri, mbabwiye imbaraga APR FC yakoresheje, ari nayo mpamvu nshimira ubuyobozi bwa APR, nshimira abayobozi bacu ba APR, bafana mushimira Fande James, bafana mushimira Fande CDS, Fande Mubaraka, bafana mushimira Fande Nyakarundi, bafana mushimira Fande Deo perezida wanyu, mushimira ubuyobozi, mushimire abandi bayobozi bari hafi aho bavuga ati ni mukora ibi, ni mukora ibi. Barahari benshi barayiyoboye, babaraho hafi nka Bafande Alex batera ingabo mu bitugu bavuga ati nyamuneka ni mukore gutya. Tubashimire, mubashimire aba batara mu bapiganye icyo bita vita ya hatari kugira ngo babone uyu mukiri. Ntabwo basinziraga, kuko niba hari umuntu waraje inshinga APR, niba hari umukinnyi waraje inshinga APR, n'uyu nguyu.
nk'uko iwabo bamwita uyu ni F35 kabisa, uyu ni F35 kuko ngo abadefenseri ntibamubona, agenda nk'umurabyo, ariko ko mugiye kumubona mwacecetse mukaza kureba. Uyu ni umukinnyi kizigenza aperi bakoze diru ya hatari. Abakinnyi bazakurikira uyu bose nababwira, mugiye kubona ubudasa bwa APR, mugiye kubona aperi noneho yitwa aperi, mugiye kubona indobanure za aperi. None ahangaha nta byinshi nshaka kuvuga, narababwiye inti nzaza mbaripurire inkuru yatunganye, ariko hari ubwino bwinshi cyane kandi buhari. Hari abakinnyi mpuzamahanga, hari imyanya yindi tayari yamaze kuzura, yamaze kuba okipe, ariko sinshobora kuza ngo nipure none aha ntica umuti, ntica icyo bita umuti. Ushobora kuvuga bimwe ugakomeretsa ibindi, ariko reka mbececetse. Ariko Mana yo mu ijuru, bafana ba APR, uwababwira ikipe yanyu, reka mbabwize ukuri, mutagira ngo Taifa n'ugukabye, uwababwira ikipe yanyu uburyo yubakitse. Hari amagerasi ntashaka kumena, oya, burya ikirahuri iyo ukubaganyije gishobora kumeneka. Mukora icyo bita barate, umupira hasi, nyesubirini, muraza kwihebera. Murabona uyu ngo uyu Sheikh Buriri Watara F35, hari izindi noneho zigiye kuza, izo bita umva, hagiye kuza uretse. Okay, dukomeze ndacyababwira ibigwi by'uyu Mutaramu. Nabibabwiye ko yatwaye ibikombe bibiri ari kumwe na Berkane bya Confederations Cup 2020 na 2022 bari kumwe, ibyo bikombe barabitwara. Then batwaye Super Cup bayitwaye 2022 ku mukino wa nyuma, no kuvuga Super Coupe ihuza ikipe yatwaye Champions League ndetse n'yatwaye Confederations Cup, bagahura. Yayitwaye itsinze ikipe bita Wydad Casablanca. Uyu musore yaranakinnye umukino cyane rwose. Ikindi kandi muribuka ko yakinnye final ya Champions League akina Zamalek, umukino wabanje Zamalek yari yakubiswe ikubitirwa muri Maroc na Berkane ibitego 2-1, umukino wo kwishura Zamalek batsinda kimwe, yaje kubatwara igikombe. Murabyibuka yabatwaye igikombe, iyo ari umukino yari last year barakinye. Murabyibuka ko yakinnye final, uyu Mutaramu yakinnye uyu mukino. Ko murabyumva neza, murumva uko bihagaze. Uyu ni zahabu, iyi ni F35 itabonwa na za radari, ntibonwa n'abadefenseri. Uyu nguyu yarakubwira ko abadefenseri batazamubona, ntibazamufata, ntafatika. Ni igikoko, uyu nguyu ni intare. Dore ko ndakubwira iyi profile yaba Simba, yaba Yanga, yaba nta muntu ufite umukinnyi nk'uyu nguyu. Ndababwiza ukuri kandi niyo mpamvu mbabwira uyu mukinnyi kugira ngo aboneke muri APR hakoreshejwe imbaraga z'umurengera. Ntago ari amakabya nkuru, ntago ari ugukabya, reka da z'umurengera. Muti bihagaze gute rero? Uyu Mutaramu yaramaze amezi 4 muri GS Kabiri, baramuguze bamusinyisha contract y'imyaka 3. Agezeyo GS Kabiri muzi ibintu byayiteye, ndetse n'uwari umutoza wayo muzi ko yari yeguye, uwo bita Benchi, kandi Benchi yabaye muri Simba uwo mutoza nawe yari yeguye, yagiye kubera ikipe yakubiswe n'ikintu bita ubukene. Uyu Mutaramu rero ibyo bari barumvikanye, amafaranga ntibayamuha nkuko itegeko rero ribivuga. Yaragiye arabegera arababwira ati murabona ko mutarimo kumpemba n'iki, ngenda shaka tugira gute contract. GS Kabiri iri ku mwanya wa mbere, uyu Mutaramu yasize ku mwanya wa mbere. Aravuga ati ndashaka ko contract tuyisesa kuko ibyo twumvikanye ntabwo murimo kubimpa. GS Kabiri ni ikipe yo muri Algeria,
iwabo ya ziriya za SMRG, ziriya za Nuza za hari amakipe menshi muri Algeria, hari amakipe menshi za Bruzdad, ya amakipe nk'ayo ngayo nyine. Urumva ko naho hari shampiyona ikomeye, ntabwo byoroshye gukina ikipe nka Jessica Kabiri. Ni ikipe ikomeye cyane hano kuri uyu mugabane wa Afurika, ntabwo ari ikipe yoroshye. So ikipe yaje gukubitwa n'ibibazo, n'umutoza yarasezera. Uyu mukinnyi nawe arababwira ati nanjye ibyo twumvikanye ntabwo murimo kubimpa, hari umushahara, hari ibiki, hari amafaranga ya recruitment bari baramusigayemo n'ibiki byose, amafaranga bagombaga kumuha, hari ubuhimbaza musi, hari n'ibiki bagombaga kumuha. Ibi byose ntabwo babibonaga kuko ikipe yari yakubiswe n'iki n'ubukene. Umutara rero agenda arababwira ati tugire gute dukatize. Akimara rero gukatiza ibyo nabagiraga ngo gapapa, babimenye hariya bahita bavuga bati iki gikoko uyu mukinnyi biti agiye kujya hehe. Bamenya amakuru. Ikipe bita Tanger, murayizi Tanger, niyo yabimenye. Umutoza wa Tanger aravuga ati na president wayo aravuga ati vuta ni kuvuta uyu mukinnyi tugomba kumuza. Niho rero nkubwira nti APR ya papuje. APR abayobozi bagize gutya mu butaramu bwabo, babavuganye na manager na agent we uba mu Bufaransa, bamutegeye itike y'indege. Manager amanuka yaje Kigali, izo nkuru zari zihari, naranabimenye amanuka zikanomba, amanuka za ahura n'ubuyobozi, ariko nanze kwica umuti, nanze kuyiripura kuko nari kuba nishiki umuti. Ndavuga nti reka ntegereze kuba manager yamanutse Kigali, ntago ari inkuru, ahubwo reka ntegereze inkuru ni y'uyu mutaramu F35 amaze gusinyira ikipe ya APR. Kuko nari namaze kubimenya, nazamuye anteni yanjye, umutara arambwira ati hari umuntu gutya na gutya twaganiriye, yambajije gutya na gutya mu kipe yo mu Rwanda n'iki. Aravuga ati rero umenye bihagaze gute, ati yambwiye ko azahaguruka isaha iyi n'iyi azagera mu Rwanda igihe iki n'iki, kandi azaba aje kuvugana n'ubuyobozi. Umutara mu mushuti wanjye utwara ikintu bita Uber hariya mu gihugu cy'Ubufaransa arambwira ati fuatiriya, ati fuatiriya. Narababwiye kugira drone ahantu hose, ndafuatiriya menye ko yahageze. Ndangije ndambwira rero munekere numva uwo mukinnyi. Aranekera arambwira ati n'umukinnyi gutya na gutya na gutya, uyu mukinnyi ndamufuatiriye. Ndetse n'inkuru nayo narayikoze mbere, hari ukuntu ngira gutya nkakora inkuru nkayibika, nkavuga inti nibiripuka ko kanya ndahita nyiripura. Hashira igihe agenda atugora. Murabyumva rero, iyo kipe bita Tanger yamushakaga bya bindi biteye ubwoba. Ndimo mabwira uburyo byagenze, uburyo inkuru nayimenye, buri kintu cyose, uburyo nayifuatiriye mpaka kugeza ku musozo. So aya masamba abwira umukinnyi tayari yamaze gusinyira APR. Bafana ba APR muko tayari, iyo nkuru niye bashimishije, iyo nkuru si nziza. Narababwiye nakurikiranye buri kintu cyose. APR rero narimo babwira uburyo yatsinze za Tanger. APR yaciye he? Yamunyuzemo, irabikora, baraganira kugeza aho umukinnyi yanze. Umukinnyi akuraho telefone aranga, kuko umukinnyi wabaye muri Maroc yaravugaga ati ngewe ndaguma muri Maroc. Urumva yaravuye muri Algeria, amaze kugira kontra, bamaze gukatiza kontra, agaruka muri Maroc. Urumva we yashakaga kuguma muri Morocco, yaruhisha APR. Umukinnyi akuraho telefone akavuga ngo zagisinye ejo ntasinye. Ukumva ari Tanger arimo aravugana, ariko kugeza aho ubuyobozi bushyizemo imbaraga buramubwira buti wowe hitamo kamwe. Bamwereka abakinnyi bamaze kugura, bamwereka uburyo tugiye kujya mu matsinda, bamwereka ikipe iyo yose izazimushaka nta kibazo ari libre yo kugenda. Bamweretse imishinga, areba abakinnyi APR yamaze gusinyisha, areba abakinnyi APR irimo imwereka izagura, arabaririza, areba uko imeze, abaririza abantu, areba iki, areba bamubwira ibibuga by'imyitozo bya APR, bamubwira aho APR iba, bamubwira ubuyobozi, berekana amafaranga ihemba, bagira gute. Arangije umushinga bamweretse nawe kugorana, yasinye neza. Tanger nayo yamaze kuvuga iti natwe agafaranga turakongera. APR tayari iba yabirangije, umutaramwere yamaze gukubita yisinya. Ndakubwira uyu mukinnyi yavunya APR ku buryo bukomeye.
banze kuva ku izima. Niyo mpamvu mbabwira ntimushimire ubuyobozi bwanyu. Icyo nababwira rero, singiye gukabya. Iyi APR mugiye kuyireba ntabwo ari APR isanzwe. Iyi ni APR itarimo abapampi. Iyi ni APR itarimo injyawu. Iyi ni APR itarimo kuzana ibicupuri ngo abantu bakunde bakire. Iyi ni APR ubuyobozi bugiye kwiyubakira neza bukayishyira ku murongo. Ndababwiye nti rero, hari menshi nababwiye hari ibirahure ntashaka ko bimeneka. Ibirahure umuntu abitwara yigengesereye, ariko ndababwira nti nafasi zirisha jya ku Muswahili avuga. Imyanya yaruzuye. Igisigaye ni iki? Ni igihe gusa. Kandi munyizere ibyo babwiye karukuri. So ndumva ibindi mbibabwiye. Hari icyo nibagiwe kuri uyu Mutarama, hari icyo nibagiwe, ndebe ku madosiye neza. Nta kindi. Yaramazemo amezi ane. Ikindi nababwira, mwabonye kapiteni wa ntuza wa Berikani, uriya bamwita Dayo. Ni umwirabura, niwe kapiteni, akomoka nawe muri Burkina Faso. Ntiyashakaga kwazi nta yari yamubujije yagize gute. Ntiyari n'imbogamizi. Niwe nshuti ye ngo cyane, niyo nshuti magara. Ariko umukinnyi yavuze ati kuri iyi proje iyi kipe ifite, kuri iyi gahunda iyi kipe ifite, nta kuntu ntajya kuyikinira. So ubwo njyewe ndabrekinze, mbakubitiye inkuru, babandi basesengura, ubwo mugende musesengure. Njyewe nzaza mbakubitire, nta mwanya wo gusesengura nayo babwiye. Njyewe nukuza ni breaking news, nkakubita nkagenda. Ubwo rero abafite gusesengura musesengure.